Penjat ke Rusia, kendai sepak le pergi school, but lai sepak teliki hospital. Tong ini sengap. They have destroyed 938 educational establishments. They destroyed almost 300 hospitals. This is a conscious success by the Russian authorities. Presiden ke Ukraine, Volodymyr Zelensky mentak sengi. Ulah kendok persyak, pakar Rusia kelap penjot. Haduk kendai sepak lai teliki school, but lai sepak teliki hospital. Kene kejing keren Volodymyr lembah ke video. Ulah adres ru si ulo mekar ke South Korea. But lo ongru ke Ukraine minta ke don kam sibun kejing harap. Kapak kentup ya kitir tema dan ya kitir yada ke bangin lak ban yada ya ledeh. Ikermen ya ke bang ibu ak majeng pi. Bapin sengap ingi. Rengkat kini kejing don kam. Ke armor vehicle, anti aircraft, anti tank, anti ship weapon laong Zelensky. Kumjuru Zelensky la penrapat ong. Bak South Korea kadon sibun kitir tema. Bat om tang bakan ajing harap. Dari kelaru banyada ya kajing im jungi. Kamtam banyada ya kajing lek ke Rusia. Namar kolong ke bae ban tip ya kajing mut ke Rusia. Namar kolong ke bae ban lapi kajing mut ke Rusia. Bat kabom idon jingkelmen bakan wanra ya kajing sup. Namar ya ka bashir kairu kalek da kabo. Bat ban wanra ya kajing sukru kalek da kabo. Zelensky loong hajar ki musim ke Rusia kelas sim dan bor jiki pajba jong ke Ukraine kata kadai tang hapok ka Southern City jong ka Mariupol Ukraine kuplay pun